Hello guys, kapang ni loko sangno, kasang ni siba ya hari nai narangno, ani langmani kau thai YouTube channel lam sako. Narangno tini watoi ni molo phantok bhai ke kai nai, oboni tui nai kau thai ni share khai nai, obake ani phantok khet, oko kai mani ke fast kai ka boisang maso kayo, engke tanggo ya konai nai, ram ni 30 ba 35 din yaguloke bathai thainani ram sinai aploke nong kesi kaisa kaini ke bazaro kari man sinai chai line ke ekta beat khlaija tai ang haike rukha bufang bai phang 3 foot tai ko line by line salmani bo line obokaisa line by line chanlani bo 3 foot ke rukha ge jate phang tori phano bufang kaisa bai kaisa nangya jaita haike rukha kisa kesengken ri rukha taun himachinau ke habhan hajur beshi bhang kotorongoi mano chai line ontor ke ekta drain rukha o khetini sai kisa haseke rukha tawa mane abo drain kothuke rimali abo drain kaba drain kolok haike drain chai line ontor ekta drain rukha ke protect video ani abo tongo 100 ke 25 bufang line 25 ge 4 100 obai ke 3 khan bit kaikha 3 khan bit ke mudoro kaikha ang 300 kan ge phantok emon jaita fasal mani ramni long time khagai mano ongge bufang no nongjuti ruk suk nang yakhe kaham ke tanmakhen 5-6 mas hamesha mani fasal khagai mano phantok ke beshi ke no ko ramni ruk suk besiongo besi bathai phugui nai yong sai khio amte hei bemarok nukjago inge bosok no yong sai nai bosok bothari khio mane bosok no kothi khlai khio obai rok nukjago o kon nai di yong bothai no phugui nai rakfre khlai khio korawano rakfre amjaki obai kaisa samija tongo tai kaisa bosok yong sai nai bothar khio muko umtui hai yong phugui chau umtui obosogo yong phugui cha kha ke yai ke abo thui thang ko thui yong thui jak yong saman der bosok kloi aron bosok mane blai pura wasai ya bosok jeo kloi ar sai khio ege abon marok sara fasal khori khlayo abon leda poka ta holsidro kai poka abon obosok buchau leda poka main angmani karon hetama onka bo thuija goram ta fasal sada masin yong kufur naidi fasal logo heiga lara roi naidi jake yong kufur biri thango o yong no bthaiyo omte bthai korang langara ko butui tui nai abo khomo garo phogui nai ko phandok bisingo yong khawui thangota abon main samichango henge chungtam khlaina nangnai poilano chung sada masi hino bono control khlaina nangnai sada masi no jodi nong control khlaima ke orleda pokawo control longnai inko bathai phugnai bai bosok chanai bosok kloi no wasoi chao oboni bangai dui prokar pithi masaro oko tamhnai bathai phugnai kaisa ge bosok janai kaisa omno jodi control khlaima ge nong phantok pure ke thainai ekdom phantok kaham ongnai color naithok ongnai ge bazaro nini phantok sahida ongnai jodi kaham ongonani obai ro pure ongja bathai ekdom ruk mukto naithok lalai to na pure phantok ruk romjia ge umtui hei osak koko beguni color osak naithok ongoi tongnai kusung osa songkul ka manani nai songkul oka pure bang ruk romjia ba bathai umthai
अभाय के नंग जुड़ी रोग मुक्त जुड़ी नी फसल खाई तना के नंग साप्ता वाइसा नंग बिथि मा सारनाय अथवा साप्ता जुड़ी सारमिया का 10 दिन अंतरफानो नंग बिथि स्प्रे मा खाइनाय हेंके नी फसल रोग मुक्त तंगनाय वर्षा काल फान्थाव गायनानै बेलाय तामनि हिपा वातैनि मलनि जारा बुफांनो बासि रुनानै खूब कठिन जमे समान जागांके तुइ जमा अंगैनाय बुफां थैथांगो गब फांसा अब अंखा नायदि अब तुइ याफांगो तुइ जमांखा जमा अंगैनाय कर्मसाय थांगा अब तै थांगिया थैथांसिने हेंगे रमनि नं क ड्रेन न कुथुक के रुमाखेबा बेलाय जाखौता गे तुइ जमांया फान्थाव के साप्ताह 2 बार खागै मानो रमनि रविबार खागलांके बृहस्पतिबार साप्ताह 2 बार खागै मानो अब एकदम प्योर अबंगा कख्रां के फान्थाव गुहां रोग मुक्त और यंग तंग करे एकदम परिष्कार अब केना आनी फान्थाव खेती अब बेबा फान्थाव खेत आव खापांनि लुखसंनो खाखासांनि हामजांमा याफारैनाय नरंनो वातै मलनि फान्थाव गायमानि कक थैजा थाइनै शेयार खालायगा जतनन खुलुमका हामबाय।